this year by gospel artists by nhial, especially kan buar tin content point puany Jesus. Tiri udi ante ke dite ke talent ije kot kamush bino tela. So chagu jero through the hebo animal de ne kala. Atam shine talk in video damanyam ke nyanga top shalinya de yo. Jadin mugwacha kamla do fi kusguine rudi antongwan kan ne content lo kajabo. Let Kennedy lo ko kan so guine to kan dial bine kala skills ndan nan bine kan lo kajan. She auto bine yo bine ga gorban med fam ne ken ga long one year they can pay, but for now bone auto bine ga promote ko tine ga long ko bine music gen that kan ga long ko ne video ken ne kala ajan la dan chine go at least which or teach of 20 artists ka gospel bone don bine ka sponsor ne di ken bine kala ajan la dan na chine to ko jan so Lord tɛthä ane ya tin kono to